bab 336 Riyâd tahrim harmugol tas sawmul mar'ati suhurgol sonnajo tatawwan gor sunna korka sunna wa zawjuha hadun hara modi makko no ɗon illa beɗini sona e ɗum e modi makko ɗum ɗo fof ko kulolta haaju modi makko yan e makko tawa o hettatamo so hoora e sunna ko yo diiso mum. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala be maki la yahillu daganta ko delil marati sonna janta sumande o horata wa zawjiha ta modi makko shahidun hino ɗon sona o diisomo o waynomo illa beɗini sona e ɗum e makko wala ta'adana fi baytihi illa beɗini wota o yanan kadi naata ka suudu modi makko si wona e ɗum e modi makko kala mo modi makko yiɗa yiide ka nder galle ton ka nder suudu ton ka nder appartement ton ka nder kuuru ton kanko debbo wota o naaduma ton fiw lutta ton alay haray noon en wayri addude contact ji ɗin hawnaki hara woodi ha to jimɓe contact ji ɗin numéro téléphone ji ɗin ko numéro gooto ka orange ko 628 60 53 09 réseau ji ɗin fof ko même numéro si wona Areeba ngal ɗowni mi hen daaki taw kono hawnaki ka ngal ari bon ka skype ka youtube ka facebook fof on waɗay email on sansama fof on waɗay abdoullayekalla gmail.com abdoullayekalla@gmail.com haray ko ɗum ɗo woni contact on ka skype o ka youtube o ka facebook o fof muɗum haray ko ɗo woni ko waweten famodirde inchallah wallahu a'lam wa a'lam.